Bavuka bangi abasomye babanonye emirimu mu kaseera kano butwagala okola mu kunkyuka tulete ku bavubuka abenjawulo oba oli awo tunawulo omulanga gwaffe ne bakola ku nguudo zaffe zino naddala Kansagama ne luno olw'Ekkooki oluguudo tuze tulonde naale mu ebbanga lyonna tebatuyambye kati nze nyina kino kyenjane ogambye muze nga mulonda NRM ebbanga lyonna netabayamba kati mu birowoozo byo tutegeeza nti bwe nga mulonze Cleophas oba omulala yet si wa NRM kubanga bali mu party kati nga omanyi naye nti oli aluddeyo nti tukabidde ebbanga eddene ku nguudo zaffe zino tezikoleddwa twagala kola mu kunkyukakyuka oba oli awo tulabe nti munaye emikisa tegifaanagana oyinza okusanga nga ate ono gwe lugenda olonda ekitomanya ye gavumenti enamuwulira asobole otuyambako ku bintu ebimu ebiganye Muhanji Fred ng'ovudde ku nguudo z'oyogedde naffe tuziraba eri omukulembeze ng'ali wano ekaaliiro yatutegeeza mbu nekuba eriva Kaayi ne lidda Kasagamba bagenda likola ki ekirala ng'ovudde ku nguudo kyemwagala babakole nga kati ebyobulamu kusinziira mu disitulikiti yaffe Lyantonde okusinziira eddwaliro nga bwe liyimiridde eddwaliro ddene liri ku Mutenda Hospital kubanga tukyaza amadisitulikiti gano agatwetoolodde gonna gajja wano naye empeereza eri Kasambya si nnungi ate nga abakulembeze naddala aba ku disitulikiti bafuddeeyo kubanga wogenda e Kasambya ku ddwaliro essaawa zino batugamba nti ga gavumenti ne woba toyina wano oba toyina ssente kizibu okufuna obujjanjabi ate ng'esinga otuluma emmotoka za gavumenti ziyita wano nga zitwala eddagala buli kaseera era ne balaga nti batikkula buli kaseera naye ebiseera ebisinga bw'ogenda ku ddwaliro ery'e Kasambya eri tekubaako mpeereza ya mulembe abasawo beesula kyannagamba abalala bagenda ne basayininga busayininzi mu kitabo n'alaga nti atuusa ye atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe n'atambula n'akola ki n'agenda kati n'osanga nga abantu baffe banyigiriziddwa nnyo batulima nti eddwaliro lya gavumenti nga siryaki ate nga abakulembeze batekubidde emiranga kubanze sigumusa ebiri nekubiradde emiranga okusinziira obulwaliro bwaffe obuli awo kuba wogenda e Kasambya mu ddwaliro hospital abasawo bakola obulwaliro bwabwe awo ebbali kati wogendayo oba okwekebeza musaayo baki bakusindika mu kiriniki bwabwe kati eddagala ne balijja eri nga baliteeka mu kiriniki bwabwe eri ne balisasula ate nga abantu baffe oba oli awo nga tebandibadde na ssente ezo kale tweyanzege ogwe n'omwe omu bantu abakaaha abano bareba enteekateeka y'okureba ngu akaruura kakagenda jomisho bagamba habizibu enguuto irwaro lya Kasambya ngu abashaho bingi abakora omu marwariro omu babine bwa private clinics kandi omu mushaho yaruga kuri omurwire bija muha akasente twine ondijo nawe omutezi w'akaruru ndeba n'omwe mu ba agents bakore bakankwasa rubaranga seburiro birege sebo twashemererwa kwiza kutayiraho nka Tayari TV kandi eri izooba turiyo twetebekanisiza obururu bwa chairman RC5 ningireji niyo shaha ahabwokuba hati nyowe niiza kora nka agent wakore Rubaranga aha town council omuri Kariiro B akaruura kutukuza kuterera izooba ohiremwe bya town council ne bya Rubaranga niki ekyo kureba ngo mwebembezi akuba ndumango orukuza kukorana nona orukwena nonda kwinduraho narunondo goroho niki ebitakozero byo kugira oti babikore kandi mwetebekanise mutakureba ngo akakaruru mwakatera jet kaba nkakahwira kunahorana mwetombuye nyowe ninteekateeka ngo akakaruru ntuzakateraje abantu bona bituratunge ntuzakureka ngo twakateraje ekindi okuteekateeka ngu chairman oruho nyonkanye ninteekateeka ngu twenda ngu tumuhindure kare nkanye ninyenda ngu tumuhindure ahabw'enshonga twine ebintu bingi ebi barikutuheereza district okasanga itwe abantu ba district tutakubiganyirwamu ninga tutakubitunga okugeza hariho okusanga hariyo nka basare abaana nibabaheereza basare osanga batakuziganyirwamu osanga ka chairman naziguza abantu abarikuruga mu district ezahayeru hariyo emirimo esemereire kuba nekorebwa abaana bahabwa kuba nitwe nk'eminyeto nitusoma ninga abazaire nibashomesa barikwenda ngu abaana babo batunga emirimo aha district konka osanga chairman ou twine takukifaho munonga emirimo egyo nagiguza district ezirikuruga heru kandi osanga itwe nka Lyantonde district tutaganyirwa oine proof kugira ngo hariho emirimo eyagurizibwe etari kutunga abantu ba Lyantonde akuba wayemerera ukagira ngo chairman naguze emirimo kandi otine proof banyumanyisa ngo wabeherera kutwakwenda kucondoza kuratira notuhereza amazima gukoreba ngo hino umurimo ogurizibwe okugeza nomanya nyoni imbandi yo mbantu kandi taro kinde kirugamba abantu nkamukaaga kitine bukakafu kandi nanye nani nkigambaho tinyine kukiza hare munonga konka nyoni nkimanyangu district Butosa
nete aha echo tino takukimanya nebe ina za tenda konkoza kusanga omuntu otenda ringire kusaya nkayirwaro otakumanya omuchweka cyawo ningo mu district yawo ebyo nibyo byo kurebera echo akaruru akatebekanisibo mwako 2017 kizire nkaba mwe bintu bitashikire okutamusente okutina tineserezibwa akamuketebekaniza kateri ihunga rya sente kuri yakwija nkegesha ukereba nkaba peaceful kakahwire nako tumwatana kwetombuita kugira nkakabanga kenyima aka tuketebekanisize nkanye agent wakore burubaranga kumanyangu obururo bunihayo nyine kumanya omuhendo gwabo kandi nkabukuratira nkabukuma kusyesa ibaraburangirire ebya sente abantu mbaza kuba sente bazirye konkitwe tuza kutera karuru kandi tukakuratire mpaka bakarangirire nyoni tegateka nkore burubaranga ayine kurabamu nabandi nyawo webare munonga ogweno mwe nawe ombaguza kutera karuru kuzaka kuma nano katerera izoba omu district ryanto nekanda abantu bine expectations kugira ngo akaruraka nakaza kugenda jo misho kukira kabe kahwira kakaba musente kakaba mu obutikirizana kandi amakora gari muri ryantonde izoba ryanyuma abazo arshahanka 8 tutungire kumanyisibwa ngo omumba bebesi imbere okuba abamenyeshengero MP ahabwakabara omwami akilizi waswa kawoya akaragayo nawe apetition injira yahandi ko mtribunal kuri yo NRM kugira ngo akaruru tukaragenzereje obunde nshongeza atire mu nza kuzibareteraho misho kugira ngo kakagarukwamo furaga ngo ikaberigeye konkati ya confirming ati yayicereza nebyarigiremo ebi omwami Fidel ahimbisiwe registrar yarangirire katurebe yo ndijo mukuru ijaniyo tuganiro kake niwe izatuganiro kake niwe turo kumwetebekaniza wakaruraka akokuronda omwebembezi na mnonga ahantebe ya kata ninde bantu ko mutire mu mnonga LC5 twine no bwa district councillors imwaka ruraka uyire hemuvuyo eri kwijanebo mu karuru muketebekanisize muti akaruru ko twaketegekede bulungi kuba ko tukagala twagala tukyuseko abakulembeza abaliyo twabakoye twagala kwa kulembeza abapya kuba balayika bo bajja sobola okola betwagala twagala nga balina ideas ennungi nga bagenda tukolera bulungi bakole nawe kiwetaaga kuba fenga abavubuka tunyigirizibwa okubanga tuli mu district ya Feryantonde ngate yo yeyagaza ebintu ebisinga tunyigirizibwa olwaba bakulembeze abali mu buyinza mu kifo ky'okulembera bafuga bufuzi bakusambuto zaabwe ate nga fena cyane badde kirungi fena netubanga tuli bamativu nije cyo kureberaho cyo munya Uganda narusho umuntu wari Yantonde ushimikwa no mureko kugira tukonka hatakozerwe ekitukozerwe ubuturukwenda yaza kwijakore eki nice cyumukureba ngo nyencha kareba hiza kurangira bashimikwa nicyo batandikiraho gukora nze cyenjagala nganze munali Yantonde era omuvubuko omuto avuga boda omulimo ogusokebwako era nga gunyingiza nganze naye nyigirizibwa enguudo z'omuli Yantonde ezisinga sinkole wakati mu kibuga ne bobo fuluma ogenda kudwaliro ngo ino buzibu tebasobola kutuukiza tebasobola kuwa bujjanjabi mu budde oyina keerayo ogeza nga sawa 12 kitegeeza obanga mwana asoma ng'oyagala okuvaayo amangu oyina okukeera ate nawo nobwokera atadde mu sente tovaayo kiri kati agenze mu dwaliro ya private n'asasula sente ze ayanguyibwa nnyo ate okusinga gwagenze mu gavumenti kiraba ekyo ekirala n'amafuta gano tunyigirizibwa ffe era kati ngabwe enfunye omukisa okwogera ku TV West kanjogere ku Tayari West kanjogere ddala ebinuma byonna amafuta tunyigirizibwa mafuta galinnya ate nga kasoma sawa mugamba kasente yongezaamu era ajasigala kubaza abadde akuwa n'ebintu mu maduuka byonna biri waggulu ebintu omwebembezi wa LC5 olunguza kwa flag nuwara kutahe mihendo ya sente je nuwara kugira ngo amashita baguze 10,000 ndeba hatagari ya 15,15 nuwara kugira ngo bagashare ebyo si yabyogera naye nga naye asobola okufuna mikwano gya bali mu buyinza ne bamuyi n'abagamba abantu banga aberi Yantonde banyigirizibwa abavubuka kuba ebintu ebyo birinnya nze nga sikyafunamu nga nkeera n'enkola kijja kumpaliriza ate okutandika okubba kitegeera kati bwebanga mukulembeze nga naye akulembera abantu nga tabafuga alina okulingiriza n'agamba amafuta ganyigirizibwa abantu bange sina buyinza naye nsobola okwogera okukyogerako ne batakyusirizaawo mu budde wabula mu maaso ne kikyukamuko nange kimpe essuubi imwe nkaba boda omutawuni kanso nasho omutawuni egi eyari Yantonde nebizubuki harimu ebitara rights ebimu kugira ngo yetawuni egi akuba yabetawuni kanso wahikamu kashanga street rights zitariho security ahitwahikira
taro kwereka ngo agenda parking buri umwe navuga ko arikwenda ubwo to mwoga gwanyu muri yo mu Breminga babebembezi banyu ekyo cyose nawe nchogerako kuba sikimanyi bulungi Erizo akaruru muketebekanize muta kugira ngo mwabazi mu celebrating n'abantu banyu mwahangura nabo akaruru twaketegekedde era twagala twabakulembeze bafa abapya era nze ndi muwagizi wa Semanda Moses Ali gwenjagala okulonda era nondera mu town y'Eryantonde. Okay, webare munongo murebe atero sinyongera kumanyisa ngo turi town council kandi mu district y'Eryantonde cyane ubu tumirize roba akaruru aka LC5 aka district councilors kariyo kaza kuterwa izobero twatangire kareba ahitugambira ahantu tureba imisho ganje hariya mitazi nkamakumyana no ikaha karirobi narshi town council na ino polling station ergazeted kugira ngo abanya-Uganda baterera akarurako na munonga abantu abaryantonde twenda kwirikanga mu district egiona za kwantwereza ebiri kufa umucekeki kandi anagambireho ngo ahantu twari 13 n'eceka abantu abari kuza kutera akaruro mu district tom nduza kureba akarurako kagende kata umwabazi mu abantu banabesi imbere aha bwentebe ya katano kwata ebendereji abo kwija kubari begita umu election commissioner shikari yakageno kurango barondamu umutora atware entebe ejinasi district yona emyaka 5 misho kuno muri yantonde kongera kwereza kandi kuraganisa ngwito nkatayari wese zakumantwereza byona umu district zikurenga 12 izoberi ebikufa umukaruru na heriyo yo cyora kureta ho TV yawe otakargaho tumentwereza buri kimwe ndi job kato katugareyo umu studios job kato ahabwe kandi ubwo makurago Eryantonde ko yatugambira imbere cyari byiru yari konka abantu abahurira abantu abahurira kweto mbito kubine nonge bukwatini nebyamarwaro buhereza nanamwe kokana shongeri kutuma yatera kabo n'ikindi nintekateka bamwe abantu baburijo nitwe niza tuje tungo kwegesa watumanye umwoga go mnyishenjero nuguha umwoga gwa district council nuguha umwoga gwa meya utashanga ngo hatiya umurimo gwa ba district chairperson kandi hatoyo no guteka abameya namazima konka n'icurunje munonga okutunga ibitekateko by'abantu kandi koko bagambira abantu bo mcyangeje bo bayitebekanise ku bantu batera karuko konka kunagambira uko myanya y'inara bama abantu bakashira polling station tingumanya cyo ncirete shongezi nikantureba imbere yo bwire umyanya emwe tekabire mbi munonga nore buriya akakutera abanyishenjero tukareba enjure kagwa umurusemba bure abantu bamwe bashirura kutera karuru konkeri izo imbere yo bwire kandi tekateganisiwe munka buriyo akarura kubati I think turaza ku busharikari iko ngabireho n'ikindi cyo kugira ngo abamwe kubarebera akaruru kagenze na mununga kabanyishenjero ajango rero ushaka kabameyana kaza kubasika ko kandi tubahamya ngo mureke kutina mugenda polling station ebyo kwerinda biruguruguru kandi tabanyamahuriro nza kuba turiyo ukurebe nshongo kuzuru kutambara ugende fishizo umuga gwa nkomye Uganda go kutira karu namunonga uri mu kibina cya National Resistance Movement hata kaba mu kutina tinso bwangu wale mwari ba security mwari ba police yine mundu manye ngo nimwe riziri mirimo tagira ngo koko wangambira cyo kureba polisi kumayiza harakabi ubwiro bw'inzi kumira ubusinge hata haba batahira abaheru akija abantu bakazamurunyirira kuvuyanga ninga kureta ubuzima ninga kujya muhagiro wateganisa beke baramubika jubaju so turaza kwengera kubayiseho buri kimwe cona kandi okuturaza kuba tubwine kandi nko twabagambire ngo icweka citu ecaburengero rwizoba buri hamwe turaza kuba turayikaho ukuretera ikiri bugenda misho naso debo nkarura kitakambara na mnonga ho muri mbara twineho no mcara isimbire ahabashija nawe ntuza kubandura uko arakore umukaruraka nko kwagamba arabashija ungari no mukazi umwe kandi ubasize kuba nayisimba ahabwa ko simba abashija babona niko kuri kureba Maclean asimire ubwo beresime n'abashija bo nabigara West kazi wa Emeka kandi akihayibura ubwinshi ndabashira yasinje kandi cyashemizeho Maclean akaragaye agamba n'abantu beyaje tumwe bare kumpagira kunkareka tuhagire
ogogo sinjire na hati tubase ku bantu jena nawe omisho no n'abantu binji ngo barjireyo kugira ngo yereka tugene n'abasinje konka still nte bamwe mbacaka nsangwa pana tingwishirizana nebyanjire omukaruru konkite tukabentu enda habe hinkwatanisa akaruru kagendo misho bakabareje ba register babareje akaruru kandi results zenyene zarga polling stations declaration forms zezo zitaba tampered with bazisyeje ahatare center na tare center bakora umurimo gwawo ko gushemeye kubagurisa iyo turaza kubireba kandi turabendeza akaruru kihori twenda kuba twaro mbiceka byinji zero kabare tenda kubayiseho kasese ibintu biri bita mukasese municipality nangwa n'izitawuni za Buhera n'ahandi hona so chikuriwe no kuri yango ti warwa Tayari West. Olivia, I think ukutebekanisa n'abandi bantu abanyamakuru bitu tuberuka tumure mukace then batebekanise ukugira ngo tubabisiyeho yo garuka n'abanya kasese turebe kasese I think tifiriye ko tegereza takahumwire tifiriye kumanya kasese okwemi kasese ni municipality ekiramanyi sangu araza kuba yo kuronda meya anyway reka tugambe na Godwin kugira ngo abe no yatumanyisa kasese kandi wono shaya kirawa polling station nkonga ko korera inde hataraho bantu reka hanejo Godwin na wabaze atugambire kiri kugenda misho kuti oneo ebe ndubere betra ebe kasese bakayemerera betra karuru kakatandika oba abatungerere bikini Tayari West television ngali oko polling station eyer wa King Catholic Church aha current chairperson LOC5 with district Kasese aha kakomera na munabwire eribya nichiru echo bukome abatakandulani abo mu district Kasese especially mu Busongora North overview yenga mabinga langere kusikisa sign ichana bilangere kwa one of the polling stations kusikisa polling stations atwa mahenda tukalaba abandu sibe bahika kusha polling stations now abaregisters bakende mbere banamwibulia abandu ngabana mwende kom wibuke in akalulwaka huwa aka members of parliament a district where especially Makasese muka kanabyamu akavyukanene etande tamale na mure kanabyamu nero kandi abatakandulani mufano wiri bakabuwa ende banganana erisako mamunawiri now chini chibuliye banyamakuru banamwibulyachu kwanene abanonga banamwendi yasa kuthinga 70 yasa tukatulangiro kwa sahini na ben kandi police NRM electoral commission ngukikabuwa ikabwende erisuka sahini registers sitolere ishyabya esinamusomwa nyikirirenga kwika yeku register muma yuli kwa polling station wa King mukulu uli live okachini Tayari West television kikusabendusera kuhinayi na rusama roma kamera ikisukana menawo ubura batakandulani nganwende nombiriye ukakwana wasinja kutheka okay amabaragange ni nyowe budederi Peter Amoti Jugujugu ni nyowe registrar wa Ruakingi Catholic Church polling station mananuko abantu tubalinzire abantu bo tubalikuija neito tusobirwe habwaki abantu batalikuija kandi kiragiro nkigamba kutandika sahina tutandike kusoma register hati registrar urazisomera baha so neitwe tuli hanu stack tuchalinzira abantu habarakaizira none tujya kusomera register titukumanya mu makoku babireki haliye bakwatireyo orundi balibize neitwe ebibuze biri nkebyo bichatulemere ku answeringa mukulu akaroloka kwa etanapu eya batakandulani abakoma mushana hika sahine babiri ko polling station kuthinabu mubadilenga gamunabiri abantu bakaba ni muno zikahika na 6 abantu bejuire muno bejungire mpaka bali bengi muno bakaba ni bengi muno bejuire ukalengekana ya echa malete problem yini cha batakandulani eta yasaluba bakakomata hati akaba mwekizibu mugururu owa member of parliament abantu bakaba inentekereza yabo kubeja koma ubatekereza
engere ibakomere akarunuko bija karanga beitu abantu bamu batasemererwe ne barugire muso abamunikisana benubire batibote basokongera kukoma hawe bintu ebarangirire mu Karuru akaba member of parliament. Mukulu tukayaunzerera polling station yawe no yiwita aba voters bangahe naruki nekinde abatakandulani abakineka nabakusamalira kwa kindi Mbatayeri West Television ukaba butumwachi register yange erimu abantu bitano na kandi abategere TV sa zinu either abal radio nimba hamaha abantu nibagenda kwija bitwa Karuru nkeja kuba free and fair abantu beja koma kurungi maybe basoko bali busy beitu muhule mugumire obuliki mukiona nikija kusemera kandi nikija kuterera. Let me hope you have just heard and witnessed all he has said. Oma brief amabura batakandulani ndi akaruraka huwa omubutukubo hwere abatakamande muba saluba bama babiri saluba bama koma bama babiri koma na rukande bama bakaenda ali wa uto babunene kuthibu indi munabwire ari yasari abantu lyanganabi ari kiye kuthibu munyikirenga bahike ko muma okwaba kakoma muma kwaba kakoma nayu asatwika ye asatubwera bebere bisatu akarunga karakati ngakarwana chende narukina chende ifuna mutunga mukulu wasinja live Mbatayeri West Television na kusamalire kivwame nawo watu barango kakomera hayive achamareka munabwire abatakandulani ibatasalubanga niki amena okuwa ni Timotheo Mlandayo yengalenkanira abantu bamaleke ya saruba awakataba kwaka byaho kwa talisenta kwa international and runjwa kesh nesebe ndumi kinda samuhana erukande from kesh owanember yuakirabo ngacha abantu barungara yengalenkanira ndi usichabera ka mroba taso kwa polling station kwano bakatsoka beta bangoka kabinabeza ndwa kasaraba nawo naisalinga tsanga sakom so abantu bakineka ukaba habutumwaki abantu bakineka ngaba bulinda mujamere asafukome ukome kalulu koma byamu byahwa baberangira byakoreho basatuma bachema 5 kalutona kaendra ko tunumukongerera wasija kuzimukuletwa obutuku bwawe amaliya nakabuwangalinge kana yende ebisimo bye mukabikirira munyikire ku briefly ngabahikaye ku omukulu tata reverend canon former chairperson our district Kasese omukulu kano nikitaenda tata twakusaba osukanire chuku ukwenire chuku achuchimenye byo chukanze rumenya abo chimunabwire abatakandulani sebata biba kaselwa kana ya bantu wasinja kutibu Mokoro Godwin Kasese Bwambali Bwambali oguni Olivia ali omuri Bushenyi reka turebesha kugamba of course Kasese twahura briefly reka turebe briefly Bushenyi imbere ryeta Olivia katwete kugira ngo gambe nitwe Bushenyi yemerireta akasheshaka ya umwanya ogwa Kanyamabona polling station ahayituru kugambira abatezi bakaruru bakira hamwanya kandi register yo nashoma amazina aharya bakuza futera Karuru konka umwanya guntureba ngo ebyo kwerinda byashyikiroho RPC na group ye baryo umwanya ogu njane mubareba saideji tiza kubantwika ahari RPC wa Greater Bushenyi yona na ija kuba natugambira ahabwenki bakambikira umwanya ogu ebya security byemerire bita kandi nahabwenki bashara mukwiza aha mwanya ogu RPC turi live at RTV abasa kutugambira ahabwenki security hanu ya mwanya ogu ninge bya security mu bitwarize muta
First of all, I'm Senior Superintendent of Police Godfrey Achiria, and I'm the RPC for Greater Bushenyi. Right now, we are live at Nyamitoma polling station under Ishaka in the Bushenyi district. Security is a bit tight because we don't want to register issues of violence in polling stations. 2, we want to secure the electoral officials for NRM so that they don't get issues. 3, the race for the LOC5 is highly contested in Bushenyi. There are 2 candidates, and we want to make sure security is tight in all polling stations where we expect chaos, because we had to profile some of these polling stations. So we have made sure the polling stations that are hot spots, we have reinforced them with the security so that there is fairness in these elections. That's why security is a bit tight. Yes. Akarura kawire kakatambara kata, did you register anything? Yeah, the MP primary elections that were concluded, I must say the process was peaceful, and it went on well with the minor incidents that came up later. For example, maybe people were so excited and we registered some accidents. Then a few before the elections, and we managed to get to those people. Some of them have appeared in court, like the case of malicious damage in Igara West. Those people already appeared in court. Okay. Aho twamara kugamba na RPC ahabwa Greater Bushenyi mpango erimu district 5, harimu Shema, harimu Buweju, harimu Mitoma, harimu Bushenyi n'abandi. Security ntugireba eri hano ya Hamwanyogu kandi twahikira tuza kuba ntugamba n'abatezi bakarura bahikira batugambire bari ready bata okutera karuru kerizo. Amazina sebo. Amazina ni Bosco ni yaho muri Kanyabona Ishaka. So twasharamu kutera karuru kitombo mwihorere security ruguruguru kuba nimangu tarobuza ubwono buri yaho mu Kanyamabona center. Kanyamabona center Ishaka twetegekire namwe no barakaje futandaka ishayo nanzutandaka. Yeah. Ogwe nomwe ahabatezi bakaruru owashira Mwanyogo nziza kuba ntika abantu abari hino Mwanyogo abashira bari ready kutera karuru batugambire ahabwe nshimenda kwiza kutera karura kaninga karura kambakareba bata aha Mwanyogo. Sebo nortaya live tayari TV dara wishira Mwanyogo kutera karura kanora nkemirire kata akarura kuturumu tukine songa ako abantu bona barho kan security tayiti karun tutekana ngakugenda je akuba harimo kavuyo kona biya abantu nibace kurgerera tanape yabero neri izoba tikateja ngo security byangu yabatayiti abantu bagira mu bwoba batina konkanti katango twakatira muheru uzatizarage mu kujyana Ezra bezoro. Ya gwenda nomwe ahabatezi bakaruro washira Mwanyogo tuza kubantu kwa ntugana abandi bantu no batugambira sebo twakwakira Mwanyogo go futera akaduru ogwenkirebeka akarura ryo nakatina nabayizire kurebe kiyo nkibaho katukore condition nawo yashira sebo twakwakira ya tayari TV karura kano karebota akaruna kihorere akaruna tukina songa sonza zakatera kokari Turango yo kwerinda beruho exactly security ro kana nitwe nkatwine kurwana kwa tujyabenye ne abesi imbere n'abatakaba n'abana n'abazarwa baha so twine futera karuki worere so twenda mu rwanzo rwona aha sebo ni watu wakwakira Mwanyogo yego nyabo security kuba hanu yane ine cyenda kuremesaho ninga maramuneza ku security kandi yo twetago mu karuro mu futera karuki worere katine rwanzo so msimani mo kutero zo bohereza burungi abantu ndabona bateri tuzafatira karuru atahurwari webali amin sebo twene cyo nafutugambira karuraka karuraka kinkareba mu kine songa ubutwafuna tine kinkareba mu kibici ryaho abo kumya security roho abantu betegekere futera jefara basajja bara bakaruru to tukasinga webali good. Abo ni bamwe ahabatezi bakarura bitiyo ntugamba nabo abashikira ha Mwanyogo
kandi hati tuza kuba ntukureterona n'abandi ababirerwe daha batugambire okubetegekire kutera akaruraka ncara akazi niwo gutaha mwakira reka nawe agire iki yatugambira amazina gabo madam amazina Karibara Rosette akaruraka no kareba ute akaruraka tukine shonga kureka kwaragire abatutahamu abatari mu register hataho no hararetero buso ekintu cyo no kitekateka mu kiza kuba uringa cyo ni kitekwa kubaho aha bwaci embere ya NRM hine okutugera kiriri wakireba kubanga urugo no bututere birebi nitubutera butaryamazuma wakireba nahabwense abantu batarya mwanya ogwa arihe nambanje notekateka nahabwense bakirgo mu makagabo enambanje batamirwe urugo burugiremu batamirwe barebero bururo butukutera butaryamazuma wakireba nicyo turyanambanje egeruhegesa Mwena karura kawireke kataratambwirije imwe nkabateze bakarura mweteguye mutakuma karuruka hati tuzakakumaje tukatereje turebe ngu akutukumire buryo mwo utukuterera kakoreki karabemo we bari mnonga kare yes ya ahabwa TRTV Olivia Nasasera umwanya go kwa Kanyamabona Pouring Station yashite cha Kanyamabona yes konka twareba joba hiyatandikira tukaza wa Arnito Godfrey kandi hatana no Olivia tana puteka bire mpango kandi utukuteka esha heji antashime kwamba checkingwa registers tukumanya wakasese bwambari atshahina sheme kwa ntushomero gisa atiko ntushomero abantu bakashira Pouring Station so iworyo mukoryo noreba tari westesha heji wabano wanotebeka nsa kutera karuru ebwire nubwobu uhika Pouring Station iwe chazo mugongo gogo kuhagera wa marota ho muka speed uteke ho tayari west tugeze tukwereze kubyagenda bataka twe kwasa polisi muri ko ya mounting wa busheye wash police kachira abantu bwinji kwanza kureba Pouring Station eja polisi yabe badabarije ba polisi kushira abantu RPC Greater Bushenyi of course keshweka ijero akebiri kumira mushanju akaba yuke yose because inamba abantu abijira Pouring Stations abenji bakashanga batari mu register numa kushanga mwije abantu kwigana 50 mu register batari kandi obwe still ntureba ngo Dr. Tango Doya zengu na no akakaruru bakora tele register kugira ngo utari mu register atakatera karuru so hata banda bamwe baje ngo nituteko katira because ni batumanya tuyabandi yemeraha toramanya ata na baho kurengeza na kutiyo asiko polisi yayikahukane kugira ngo hati ebestende kugira ngo washa kutari mu register bakwirukanza yes urugaho keno gendo wa iwasha gutari mu register wishemwe utatega usururu moja yo mataho wa muhanda utaye konkana n'ikindi no kuzirango abantu hari umuntu akakarura kahwira kambuza atuwashanga umuntu wo mucanga amaze imyaka 5 tayihandikise konko umuntu ayizira amaze amezi 2 wakehanditsa no hagwiro muryabo hari abantu abaretwaranga mafia bicaro bamanya twiri hanuya ashama ndakumanya kandi bakadisplayinga register okumara kire bakabura kuzayo yes tubaragere ko checking wonkati nahandi chairman amanya amwe no urango akaze ko checking yashangamo kokesha kuyakya kazo taru ninkuri wabikiriye Sentom Bible kwijire yashangaza tari ngushamba no bikasentom Bible atari mu bantu ha warimo baroma bona no bazito atari hori wayakire Yesu abwesete urashingu yazgo huzamo so mwenu embere ryo mu Pouring Station zazito ahikire mu bwa hatini kango bantu tubakashikirege mu myanya yo guterera mu akaruru okay and you I believe cyari kare yes ntwa ndijo wabushenye yajigama abantu batamirwa
abantu bakaza polling station babo kunyurizana bakija kare akaruru bahindura bakatiriza shayi 10 hata yibuze shayi naze kwenda yinshi abandi batera akaruka bari kwendogu bije babuvuye agatandisa mu kubara baranje rutari nangwa haro neshonga y'inarebire nangwa tinkwe nangumbe ninye na habure kibine cha inarem nk'abantu bamwe bakambagira registers nko kutwara abantu bamwe babashikire aha bushenyi umuntu orije bamutiking kongabo enkora yabo ne kugira ngo bona abanze bija bakwate shitabo cirumwa amazina g'abantu samu wenyine present genda Olivia Kamsime tahamu Obedi niwe tahamu ureba muna wijo cererindwe noza kubaga room process kandi ubu rutaruko exactly yeah ningo bundi bashanga bashomira izina ryawe because tena tutkayikiraho kanashimanya umwoshange bamaze kushoma izina ryawe hino wagendera izina ryawe kandi ukabura kutera karuru so mbwenu shonga ya register nayo ni kintu cyukuru mnonga konka samu nkoko umuntu omwe yagamba abantu bamwe kuri jijo ko barebera karuru katambwire naye basa kuba shonga ya mani ukugira ngo babe batara yetabe mu karuru akakonka nshaba ngo bahinduremo akwantu etaga kureba karuru nakagenda umisha we turaza ko yongera yo kubatwara mbindi bicweka twenda kugaruka kasese mu kindi cweka nayo kureba kubyemerire koka katubanze tuhumire mu kashikinga nabusha katuhumire mu kace then twamara tugaruke na turi kureba ukasese byemerire kugira ngo tuongere kureba ibindi bicweko kubyemerire kasese bakasinga minister na wamani akarura ke bayda akarura akahwire katahiza abantu binje nibaca bagajiro mu ntebe zibabebara kandi abamwe hari kiteka ngu no asa kujanga wa independent kana muntu rebere biciriza baja why basinjire reka nkora terena naba baro mbakora tere yes kare bakaruru katamugendera je minister wa ICT kandi noreba mu government age tuje turi kure abantu wabona minister for state minister wiyanga utakabiri full like utakabiri cabinet minister yes minister katekangu na president ya na rewarding those positions nareba uko abantu wanyu bari kushajika kunda yaba tamubwesije bakongere ebendera usinjira higuru munonko kutwara ibirayito n'abagati Turenga ngaruteraho ngati yasinga karuru bamwizo bwa minister tohebere squad yabira ine isinjiro abantu bamujeje kandi uri munango rutiro mukuru minister ngende munaje gukora yashaka bo RDC bwa minister no marebe atwira rero DC nagire kurugira batwira nahereza ihanga ibintu nabanya kukwata nabanya ko dressinga nuriba kuyazira tombintu byona ati nisimo president Museveni aho kutebekanisa kibina atwaye baza kubivurunji tenera kunu yo mucari sinjiro atkonga kubigira higuru byaza mu system system iri yakora kandi n'iki no kugira ngo ayikiririze ngo ubona ngo kurubagize ngo hagarikemo abira ready ukugira ngo akaruraka bakagarike mukonga n'ikindi no kuhiga abantu baburijo ukureba bebembeza bakuza kutayo arashuwatera kansara atakazaga mu rukiko rwaba kansarazi batahibe uwo muturano mureba bona mazima n'umwateka yo mwebembeze ninga mukatera kaba LC5 chapaso na mukureba mu cyanga murundo kubambisha kushaba karuru wasigara imirimo kabakiza mane bakaburira yo abanyarwanda nabo muri Rwanda West sorry bakamuri ibintu yo ubazira ate kureba ubwiye mwakaronga ikabongo ugu ni Godwin Kasese yatandika kugamba ho na former chairman LC5 wa district ya Kasese so katugarice tugambe na Godwin turebe echa tuyinira kayiraka Godwin
I think Godwin yataka hereze kutebekanisa kugira ngo atwisewe kiganiro bana nabayine kandi karabe set tusakureba yareba kwa screen kugira ngo tuganireho naho konka arikasese tugambira ngo tubine bo kushomera Godwin kayagaruka kurebeka Godwin kora baturire tubaza gushaba kugira ngo tandikireho tumanyise uko ibintu byemerera mu ciceka ico rimo bwahatiye ito twineje kinatukwamire okwa Tayari West Television abalangiria bosi mwacho wechosi masinjaribia umuna tukwamire namasugola onde murundi owakabere na former chairman wa district ya Kasese omwame Reverend Julius Chitaenda omwame Julius Chitaenda oyobembeta ya district ya Kasese narokandi mwambembeta ya ndeke omwachama che movement tata wasinje to kwa murundi wakabere kandi live opachini Tayari West Television tata echo uchikanze linya akalulu akoma district e Kasese at large wakalangira wote mpaka barawoti echo kubanza beli kaingira mwa president bakakole Syria kusomole bakakole Syria masenzerende silituwene tukangana ni lwamu ebendererwa ebyemana okunalangiza onde abandu bakole Syria sosente yanza erabana cyendera cyabo narichangana leka cyendera cyepate NRM kitaberera mbeke echakande abantu bakole Syria ebiringa biniga abanga bawutebire kumetima yabo nere basende samalera ariko obukome ngani ndambi nabandi bakolesha mahuwafu ibatakolesha abilairo ebipata nabo echo abande hanyuma y'obukome kusangwa kilairo cyetu NRM kikaba gite abantu bamayitsimba basatu bana mu mapate primary meru yuka singa bande katungo burungu nene inyo busimukaende masyoyo baitu echanulangire cyabirema special kuko uyu nke ilabire abantu busisa hata banaka abakaliga ende muuma yuwasidi kikamanyisa ndi abantu babere bakengera omwabukombole omusombole buno bole mundu inyakalengekana tekete kunyesi kandi sikiri kyatabya hali competition one must win and the others lose so principle yo sengata langirayo omwabukome buno kusangwa bole mundu akahangana bukome kwanyibire bukome tuwana kandi abantu banabere komandeke because njenga hana komera hano tukana koma sahari yukiba sahari yukakora wunde doka kadoka sanga nabantu binzerera kusango wesata kugaburune nanye bwate bamwibi nena bulanga bali yobwira hayi kandi ne bwabya okwa muwongo then nasanganende abantu bingiria mu ekinyamusasi kiringa kiyusi bako mujabari advancinga interest esikirere bakundu balweho bakundu sibatolere lero bano manzena nitotwa masa and to me ekyanga toka elimbe chama kandi kyanga toka elimbane chihu kino ni mwandu musakirani mukuru akabya kalwaho yasomere si lolo omukulwa malaba nero katekera balere nabwe kyongalyanza eribwende obukome si life and death ikindi cyanarangiremo umundu akumjiwate omundu wayakate kunyalaba abantu bakawa nje naberenga itsemba omusha kulumu mamambura ati unashi omuyitsemba ngokumule bindu bibere erewa narelaba indi nganaita katekere chiuma mundu sule tunge bibiri byeye kwatunga chiuma eyini walaba kuse wawo nero kabyo wa malaba kalo nembere uhereria ngokubuto
tolerant wamawa neruka kumarekana neruka ndio mapate neriwa supportinga niwa bikorechi wa club so change ndesaba abakumye busidu kwangano bukono munabwire ngabakandise batuwete balabi kumuhuma kita kubalaba muuma eyo mundu ayabandu banene bakiri wow maybe chairman currently hali issue a regions omwabutu kuwabya ewuno powers issue yanu yabya isiritwendeka what is your appeal abandu babekitwala mbere sano hali busongora konzo abandu abukabakula tijabaka most abaka preaching akati kosi ati byosebyo byengana mukubwera lyana ritalo kwa principles isi party a principle ngulu eye party anu imanireko ye unity abantu area twala mamundu muuma tukate kuto yabanya Uganda must be Ugandans netwa masoko district ye Kasese tukate kuto abanya Kasese abakonzo domituke yona abakonzo bano bayabasongora bano babahe bit provostoya abanya Kasese omundu akabya maitsimba anguletwa musamalera ngomundu kabusirira musamalera ngakalwa netwelebya ngange natoka na utomebya tukisamalera buli mundu erirusiria onakalwa bukonzo onakalwa busongora nerutukasanda ye politics na administration ikende tulema maybe tukaunzerera unemulengechi oukaha kwa ba registrars countrywide kunde issue of registrars aba registrars information ero kawindi some registrars ba kafavoringa aba candidates what is your appeal to them echo eritwalera hawo machatulumire metima yitwe banene nakurabiriria abakanza okwenende neryo abandu bamaye babere koma babere sombolo mundu wabo neryo kandi kuwambwe bisakango byamabuwa wonde mwatsi naho tukatsobera kutseba ba registrars batukole ikindekikire kandi bwicyusiye cyo bakasuba kuberya inziko yo kubanza abantu rukumujya baruminyimbe akatuli nikwa na ruhol nera bandu bigire mu sente neryo na issue obunaku bwetu abantu bakaba biriyo obunaku akabulikire bakamukanje mitwalo abere neryo cyala kinyabendula ndeko ebyo abantu banabere kumande tusikibikire chikendereka chirekira abantu bakukiringa kimiga bandu bakaba biriyo babisoma undi mundu oyutene yabali asombola niruwamba abantu bamabere loho no komesa bende pro niricha affectinga no bukome bwetu bwa national kusangwe bikindi lomu byebekindi determining obukome bwetu obumwaka wakasanga bukasasa sabo so ngabasaba registrars batukolera mu wene bakangana yo kwenene kandi ebyo abantu bakendi tram kibichecho omundu amakwesha sente ukasiria choka ukole ekihikire cyangwa maererende ali kiwene nekihikire tukaisuza tukole kikolere ekihikire kabusire kiwene ekikira kwa abantu bwabana bawo Wasinja Kufutata. The former chairman did say he condemned the registrars who are being partisan during these elections, and then he also appealed to the people who are gossiping or who are preaching the gossip of the regionalism here. Actually, we are now people have got that idea of now regionalism around Kasese district, especially those from the western and those from the northern. Then he also requested locals countrywide to go and cast their votes. Back to you in the studios. Wasinja Kutsibu. Thank you very much. Tuzakurega mpara utwire yo. Godwin Wasinja yabare kutwiseho ibi byo muri Kasese. Turukubahereza okubyemerire umbishega bitari bimwe na bimwe ebyihanga. Katubatwareho muri toro okutwarira hamwe. Okugira ngo tumanye toro yo bemerere bata. Kandi munyamakuru witu Justin Nyakayisiki ariyokwe tinkamanyirije cheke cyayimirire mu konkaciraga kubanza kabarore
kabarole then football ningo bundi football city football city irabembezi bo mutano kugira betegereza speaker wa football show are very unique umuyanga riyo niwe mwebembezi politician ari rasta tukaraba ijobu twabona kuja unahikaho mu football umujija kusibishuci tukareba hecho tushanice twaja okay igwe no rikureba kandi nastamise nchiko apostinga budget ya football state bajana ngo byo byo kuri bati and is a rasta man kandi inzira echo we have to respect people's choices hamwe wecho kugira ngo inisho shit chukumare mesa kutambuza imirimo yo kwashimwa na zitambuza abinje bakashitwara ngo ibyo bindi n'ibyo bayayi kokati turebere baje barayetegereza ushanga ndikandebiro na pastor umwe mu Jamaica asibishoci yinde za tatu afumwire nyindo but we believe those okay kanta kazunze umusaide ya bilifu ni mbasa kurugama na mako gare katugumze so twenda kubatwaraho mu rurembo rwa mu ndembo za Toro I think Jean Football Show Justin Yakaisiki ari ha polling station emwe okugira ngo yo turebe Toro mutagira ngo ebyakunu nikwe niyo biri kusha turebe na football show nayo abantu batanje kutera karuru ningati bakizi just cyano kunkukireba twasafune biringa kasese ninga bishenye Justin Yakisiki Justin okutuhora tukweta obaze onaitwe mpora mpora nikwe utubure meya wa Central Division meya nombikale bimukane tuchakwa tuzinga meya wa Football City na ba councillors abazina hamyanya eye kusangwa Football City na mbere tukija kwa tuzinga abantu batalibamu na bamu abebembezi basobole kuba nibembera orugarwa itu wa Football na mbere nyemerira hano nde haraka polling station na mbere kuja kwa abantu abanyakabale pi bakusangwa kucyare cya kwali mbeza kuba batera akaruto kinu kandi enyuma yange norora abantu balimu kwete king some register kurora amabaragabo galimu ko barasanga balimu obwire bokutera karuru oburaba muhika nibaiza kuba nibaiza hano maiso nibasimba line kuli enyuma nibakora nibakutera akaruka kabo niko nibasubora kuba nibeyongera yo maiso binote ya person owecyare cyane kabale bintu bekasobole kubantu cyangiro tayari wese akambire kana pia abantu sofa erieta abantu mukaruru balibata baketabira mu this time rule baketabira ya person tutangira hatayari rest abantu bamukama nibasaba mukora mutya mwirere hatayari rest sobora kwa notarikira na mabaragawo tugambire na tenda na perieta amabara banje tukayemba Isaac chairman and CEO akabale people wali wote sana pia abantu abatorokeno tebeire n'undi ya research abonsongo z'arazima one abamu nibaga mu checkinga mu register abamu tubalemo two abamu bagamba cases zabo zinakwenda kukozesa bamwe nda koma bame bamwe koma ba MP bamwe wagamba bakakoma LC1 bakoma na president and after correct then two ekira muno abantu basisibwe muno ekintu kolekebwa sente kwani bagamba no money no votes which means abenyima batugira kukoma bakata musente hati banu tubatayire musente hati nikyo kurora tana then another problem is yo kubahinyima aba agents baitwa abali bakomerwe abantu baitwe misange kura petitions zezigenzera mukoti nka abakiro wingi bakalita ba agents kuandika then nibekwasa form za listaro and suppose kutwara form akandetiwe baita hati yege sobi kalao au mazimba kaisiga basada kuhandikira baitwa na gambira hizane agent whereby all agent suppose kuiba form yegi ekoleka ngwa omuntu ono ile bunuruguti atalipenda kutali center bakabaze yao abukwana atali center basigikira form zo
wali hata ukota mwile form of course anybody can say hati ndio tugama tudefitana kumanyira abakuwa maybe no wile kwa kuchaya katulindire obwire oboraheka samadi twakarangire zeragero ene ukipo so teyo gambero ko kuli abantu bakatalibatiwa bagamba bagana bamabo bagamba tubaine tebali mu murete ndekeza kandi bagamba bayikazi bahalo kadiro yes true it's true and enyimo kunko cyabayire mu register omuntu sana bamse register whereby yes most of the people abamuntu bamanya kabachia mwana betu nogeno sanga mu register tali mazaliwa hano akulira hano akikirira hano betu mu register tali hati yeje so peri yetu kuno ka abantu betu yakuri nambe bakudinga abana kama register bayine kizibu wabaze ikintu cyogamba abantu bagatera sente this time na abantu bakire mbyaro bimwe byanyandamane bolewa enyema omaitse sente wa MP the citizens staying in accountability because wakufisite kuwine the election baitatu no sanga bano abamu kusente babo bayine no wakikereza bukito ati nabaramu wakeka ba agency kaba settlement batano naba that's a lot of money then na rallies zo ino bakoro boss babeni badishinga bwina center manyira hati abantu bali money minded amwesonga poverty eyongire kasa abantu hati old na gambo tambire safety ndakoma so ebigambo mbibyo mwabihulira mwatema ndagambera abantu byaro talibimu na bimu basoboye kwandika bateka no bande kuoleka no money no vote ogora botaine sente tubakuja kubani bapaka nibyo biri kuno mu kwali runde kusanga mpotro kana mbetugambera abantu bayizere banu checking some register nibayiza kuba nibatera akaruru esize babagambi ya West amabara just yakaisike potro Wabale muno Justin Nyakayisiki habo kutwikyaho kugenda maiso omuri footcourt rwagambo rukonjo hati washuma mu rutoro kongejo nchikumanyisa ngo tayari wese tuyombechiweka byona imizona na mnongeza burenje bwizoba za kubantu zigambera izoba kurigera ibirabe biri aha polling stations takushana umyanya itari kushana twaza footpoto bushenyi kasese kanza kwantishikana no umuntu arebuza ngo tutandikira handi twarugeriya ntondema yes tutandikira handi twine mbarara yitwanuya ibintu biri bita mbarara ibintu byemerera bita abanyamakuru bitubakiremo Suzana Runumukisa hamwe na Adolf urundi rubaju kandi twatunga no kumwese mukuru road meya Kacebeze yashira police station yaratereraho yahereze kwikaho kandi yatandika kureba umukitabo yabarimo yes nabandi wanangwa we road meya Kacebeze naza kuba natero mchanga icyanya kayojo division bugashe wodo muri Mbarara city kongare katubaze ogune Adolf omujyanja ogune Adolf ari mu kiyanja Chiyanja Chiyanja is what? Omuri ahifaho kamukuza iyo muri kamukuza nayo okay Adolf kwarabe ready tuza kumbayisyaho kugira ngo tongere kuganira na watu manyise iyo muri Mbarara ibintu byemerere bita ibigambo ni bibiri kucebera hamwe na amani Adolf we bari munonga Samu wenyini hamwe na Olivia Kamsime kubasa kubana umutufisaho updates ezeshaha ndiyaha umukiyanja kandi wakureba inyuma noreba ngo abantu batanuka kusimba line barukwekebeza ombitabo bya Yellow Book no kureba ngo utakagire mu KJJ bakora ahi barabembaterera karuru oshemeye kuba ori mu kitabo no banzo yekebera oreba izina ryawe ryo mu Yellow Book then babasa kwishereza akutaha omu KJJ bwanyuma batera karuru konka yori yoko turikiri ori no tureba Tayari West TV turiyaha omukiyanja aha kiyanje kikine ebyafayo byacyo nico kine y'abantu binji almost nico kusinga y'abantu binji omuri Mbarara city kandi rizo antuza kuba tutera
obururu bw'aba meya city meya hamwe na city division mayors hamwe na ba city councillors barabe mbaterera izoba waza kureba hano reba ngo abantu bariyo nibija munonga mbija mpora kandi omushaha nkemwe aho misho tuza kuba tutandika okufuteza karuru konka twineho chairman LC1 w'Ekiyanjaha ninyenda tumwetabe natutangazaho ekiyanje ekicyemerere kitaki n'abantu bo kwingana ki kandi abetebekanise batanka LC1 chairperson betebekanise batakurangwa karuraka tukaza mu vio tukaza mu kurwanagana mwene kaba karuru ko businge chairperson twakwakira amazina gawe Karugaba Benson chairman LC1 Kiyanja turi mu karuru ka mayors n'abandi bona kuba kuratana kandi akiyanja sofa we are peaceful kandi usually abantu bakira kumanya ngo abantu babari binja akiyanja konka ubwiro bwinji nateganisa bwa seruze zindi kuzaraheze kuterana hamwe no mudakikanci noza kuraba atanuka kwijara batana kuturete rukutiyome abantu barga umusereze zindi bijaba zo mu kiyanja umusista seruze nmakurugama bari kutegana sa konka as per now abantu bari yaha ground n'abatuzi bekiyanja no bateza bakaruru hano ya ground so ati ntwatine shonga security nebiryo okay waza kureba ekiyanje eki kinemwe nk'abantu bangahi abo kutura mu mukiyanje ya citizens barumu turi around 1000 plus but when we are not voters konka the voters nka bitanu rukaga onule kandi the real now abarashobora batera nka today tubakurenga bishatu abashemeye kuba mbatera karurera izoba bakurenga bishatu so omuntu yargayo kashanga ine obururu rukaga omuntu omwe obururu rukaga naba nabiha aha mwetebekanisa LC1 mane muri cyamana munonga nimwe mukujokera president mwetebekanise mutakurangwa karuraka tukaba mu buvuyo kandi kwerinda mwabinyweza amazima gargenye hatazi witoka osariyo nakora umurimo murungi kandi ayisora gukozere despite ako kubanza kitaka LC1 aho population ya Karito sides yateganasa konkati it is contained the security is okay ogwe ni vice chairman kandi chairperson wa w'Ekiyanja riyo natangazaho yagira ngo omukiyanja omuntu yarga akashanga ino bururu rukaga naba yabiya cyumanisa ngo abo kuzafutera karuru tubakurenga yagira ngo tubakurenga magana ashatu chairperson waza kugeranisa akarura kahwire na naka iwe no burebot abantu bijana baruzinga moraro mu karuru abo kuba bwiro bwinji ubururu bakutera tubukubayamba munonga abantu cyo kubanza abebembeza abariho tubakorire abantu kugira ngo nanye kanze kutera mugarereyo abo kuba ine cankorire abebembeza tubatukorire generally so mwe n'abantu bari baruzinga muraro waza kureba nkatana pe yabereho mu LC1 NRM muri kuronda structures za NRM natana pe roho hati noreba ngo abantu nibake munonga people have given up with voting. Yeah. Now that's why should I go for when I don't have any road, when I don't have what? Echinchisiga hi NRM yanyu. I think we need to wake up to put up our socks. Yes, we have a lot to do. Yes. Okay, chairman katukure teraho gwe yabari chairperson vice chairperson w'Ekiyanja kandi numuhurira waza kureba tanap yaha tanap tekabire yamani yade ebyo kwerinda bariomba binyweza konga tanap waza kugerageranisa na tanap yaberho barukuronda NRM structures aka LC1 tanap keri nyinje kishaye kikakijwire konka ahatsofa noreba ngo abantu nibake munomunga kandi chairperson yatugera ngo seruze zindi zirake kwiza zikeshukaha kuba ncumanisa ngo umwe abantu abakufutera hatobo bashemeye kubana batera akuba yagira ngo abantu abakufutera bashemeye kuba bari abantu kamagana shatu magana naho so ncumanisa ngo haruho abantu abukwija bakabeshuka
bakabeshukamo kandi bakabasa kubana baretovuye konkiwe cyo rakore orebuke ngutuwarga hatayari West TV turiyo tukavaringira karuraka om 360 degrees ninga all round coverage erabene kuretera buri kimwe cyone kirabe omucyanga cyawe om district yawe na LC hona turuho iwe cyo rakore reba nkangu wateko mutayari West TV remote no bwa kujinaga ite twine shonga ite ntwendo gume hatayari West TV tukuretere buri kimwe cyono updates zona Kangarizum studio owa Sam wenyine hamwe na Olivia Kamsime babase kubano bakongerayo nanendije myanya ahitiri Katayari West TV Adolf Yoreka ahaha omuchiyanja omurimbarasite Yoreka kandi kubasa konsebero kugenda muri Mbarasite aho witu kandi shayona tuje kuba twamanya ibiri kugenda misho na Mnunga a polling station Ryasera yes aho akamuzina namweta mujambuga ko kanza kwa twamanya kiri kugenda misho na Mnunga hariya ahito ahurira ngo road mayor Kachebezi nawe naje kubona atera akaruru twenda kumanya munyakaje bw'abantu be bamushajika ninga tubamshajika takakanyire kokana kutana hone shonda zinde zitwarebere hano ho hakiri nore ngo ari shwani batandika kudireta mudu yakaruru konka haba kabaka sese eje sikataine bantu bokushomera konka abanyamakuru wite shaheji Ivan Nyesiga owa Kampala nawe shaheji ari na Mirembe naza kubana tsiyeho embere ko yebiri turebe Kampala yo eshike cy'ikita naho dirita Kare Ivan tandikiraho utumanyise uko biri bita muri Kampala Omurebi wa Tayari West TV ereka kwakire umurundi ogundi aho kuturebera ecyo rikora cyamane kandi oyekumire antebekalizimwe na zimwe mwana banje omu studio abari kugezaho perezi ihanga mwebare munonga okureba ngo ihanga muri kugezaho okurihereza umukaruru aka NRM akari kugezaho terwa omwihanga lyona Ivan Nyesiga nigo mazina ganje kandi obwamakanda nahereze kuba ningasimba omururembo urukuru rwihanga Uganda kandi ecece cyanga ekindimu baracheta Kisenyi 1 kandi ahonye na polling station police polling station eyindiho barajeta ahunyemerire omwari yakuza kuterra karuru nomwe akumanywa nka uhuru kandi ogogu niwe akwatira ebendera ya NRM omucyanga echa Kampala division akarura kahwire niwe yatwire bendera kandi obwahati ni wachajine kandi nomwari yabo abesimbire okushanga na hubira ebendera ekigombe echa NRM ahaha omuri Kampala division bitu emyanya etari yemwe nemwe anejezaho okushanga nerangirirwa kandi akaruru akarabe nikaterwe izoba harimo aka Lord Councillor Lord Woman Councillor ahaha omuri Kampala Central LC 5 Councillor ahaha omuri Kampala Central hamwe naka Lord Mayor Kampala division ahaha bitu ekingwe nankumanyise obuna hikaha nabasa kuba ningamba ho na chairperson LC1 ayabasa kuba naza ogumizamu ayabasa kuba naza gukora emirimo yeye etari yemwe nemwe bitu yangamba ahaha uhuru na hakuzarwa niho yakurire kandi abaturage niho bamukurize kandi kuna mubuza aha bintu ebitari bimwe na bimwe akaruka kunda kuba nikagenda kata yangamba kakunda kuba karya kihorere katine mitabanguko emwe nemwe bitu ahuna ikiraha icyo kubanza ikingwendo manye